sister sawa mezenet tubabaze gatonye yasoni abahe Yasoni Dende umusasha ngaha amatimi batiwe esina wahe Yasoni muri etaje ya gatatu Yasoni official oni uchama Yasoni vipi uko fresh tonto mambo sava Yasoni vipi Ni musige mukora so bizuri bwana. Ona wari kunelefona basi bati Yasoni shaka interview. Eske sina gutelefoni nkakubaza yuko asigaye uba like basi sasa suko stari lakini sasa Yasoni vipi sasa tena mambo ni mazuri sana mnaoni 74 pouces 71 pouces angoya kwa tuone kwanza chumbani kwanza mbona kwa hivyo lakini tuone mkwizine basi ona chunga watu wale mko chunga kwa hivyo tukanwe hivyo tachwala hivyo ona akimu fika mambo ni mazuri sasa oni kichakura jua mko mnamwanga chakula mzee sio fresh Isaac TV gani hivyo tuone chumbani kwanza akimu shikinura chumbani kwanza Yasoni nakubali mzee nakubali sasa mzee ana mtu akutandikia kitanda lakini naona mambo ni sawa kiamu Yasoni unwa mazi ona ukona na toilette asieja kiamu nakubali mzee chunga kwanza ni nawe mzee nakunawa napo hivyo sikia Yasoni sikia kwa sikia Yasoni Yasoni kwa watu ongee Yasoni sipendi hivyo kweli kwa watu ongee hasta hiyo hivyo Yasoni ikara kwa watu ongee mzee mpaka Isaac TV Yes bakunzi ba Isaac TV umeze gute umeze fresh genda ndameze neza cyane gose bakunda kuvuga ngo turashima rimwe kabiri gatatu na kane na gatanu nkuko mubibona rero turi muri quartier hano yuko turi muri quartier indani mushaka kwibaza ati Ivan ari mubiki agiye hehe neza tugiye kuvumbura tugiye gukora umuvumburo wa mbere murazi ukuntu wagenze umuvumburo wa mbere twarawukoze baradukubita baradusuka kwa amazi umuvumburo wa kabiri turawukora ibintu biragenda neza ariko umuvumburo wa gatatu rero tugiye kuraba umuntu ni Yasoni official ni Yasoni mumenyereye cyane umwe mu bakinyi bashoboye kubana na Gasore cyane umwe mu bakinyi bakorana ibikorwa byinshi na Gasoji Babala ariko muri uno mwanya muri kino gihe haraheze igihe kitari gito Yasoni tutamubona mu bikorwa Yasoni tutariko turamubona muri movement y'ibikorwa byiwe nkuko bisanzwe ariko rero dufite amakuru kuri Yasoni menshi cyane ntakiba iyo twari dusanzwe tumenyereye yaba ubu yibera mu system Nyakabiga kandi aba muri etage ni etage ndende ni etage nziza cyane twavuga ati uko biri kose reka tumutere surprise kugira ngo dushobore kumenya Yasoni icyambere kubera iki yatandukanye na Gasore bafitaniye ikibazo cyaye na Gasore kugira ngo batandukane kuko murazi yuko bahora babana kandi mu nzimwe icya kabiri kubera iki atari korakora ibikorwa byiwe like nkuko twa dusanzwe tubimenyereye je gituma twaciye tuvuga ati reka dushike tumuvumbure kugira ngo ibintu bize kugenda neza kandi iki naco Yasoni bakozi ba Isaac TV arisha kuwa bossi ko na gari akim bereke iyo modoka yi arisha kuwa na gari ani iyo modoka yi si modoka nziza cyane kandi ikiri nshashe iboneka neza yuko inoti zikiri no twavyerera ati reka dushobore kumuvumbura akim narutse ndamubaza adresse yahaba ndamubaza ati Yasoni kubera iki wavuye mwatandukanye na Gasore ntiyanyishuye rero nazi ko tuza kugenda bakozi ba Isaac TV gumana nanje kuri micro kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza numuvumburo.com akim kwambiri gari ni nzuri gusorera mapine yatanguye guherana batari nshasha gusiboneka neza uko yes kumana nanje kuri micro za Isaac TV kugira ngo dushobore kumuvumbura menga meze nk'umuntu avuye yava kwe sasa tutaingilia wapi mzee
Sino. Sasa utapandia wapi? Waangalie situone. Sasa mzee. Utapandia wapi? Tutajua kama ni etaji ngapi. Assistant sawa. Mezenet. Tubabaze gatonya. Yasona bahe. Yasoni. Jende umusasha ngaha. Amadimi. Ese nawahe. Yasoni. Muri etaji ya gatatu. Tende. Tugiye ngo ni muri etaji ya gatatu. Sasa rero turakeneye kuza turamenya abastari bari mu biki like aba comedian ni biki biriko birabaranga ibikorwa byo biriko bigenda gute nibyo twifuza kuza turamenya kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza isaha nino nyene ibintu bishobore kuza biragenda neza Yasoni kamana aranyica akim uzamurampenda n'imivumburo je nta mivumburo ndosoko Yasoni official Oni uchama Yasoni vipi? Uko fresh? Tonto mambo? Sava? Yasoni vipi? Wakunzi wa Isaac TV ni Yasoni official. Yasoni tuyage gato turabe man. Uriko urafungura? Ndaguheko. Nipeko nikure mzee. Kambuye. Mzee. Yasoni vipi? Uko fresh? Mwanzo ganguka. Kawaida. Bakunzi wa Isaac TV. Yasoni napani kwako? Naona ishi kwa sister. Sasa Yasoni. Vipi sasa? Sikia brother, umviriza. Uko fresh lakini. Sikia kwanza. Ndio. Ibintu musigaye mukora sio vizuri brother. Ona. Wari kunelefona watu ati Yasoni shaka interview. Eske sina gutelefoni nkakubaza yuko ausigaye uba like. Basi sasa suko stari lakini. Sasa Yasoni vipi sasa? Tena mambo ni mazuri sana. Mnaoni? 74 pouces 71 pouces. Angoya kwanza tuangalie. Toa urofa. Na wewe. Unasikia basi? Na stari mzima. Basi tukumvikane basi. Nionyeshe basi. Chumbani ni wapi? Akimjuni. Tuone kwanza chumbani kwanza. Mbona kwa hivyo lakini? Tuone mkuizine basi. Ona. Chunga watu wale mko. Chunga kwa hivyo. Tukanwe hivyo. Tachwala. Hivyo. Ona Akimu. Fika. Mambo ni mazuri sasa. Sasa. Oni kichakura. Jua mko mnamwanga chakura mzee. Sio fresh. Yasoni alishakuwa bosi. Akimu. Ingo tuvugane basi. Numukate mnaanza kwanza mzee. Kwanza situ sempre tu vya kawaida hivi. Ndio kula mkate. Lakini umviriza ndio tungepa. Chunga kwani kule mkate mzee. Akimu. Sasa Yasoni vipi sasa? Sasa kimbinu uko nakora kwa ni vitu sahihi. Ni vitu ya kawaida sana hivi mzee. Shopo. Na ugomba wishofu uru star. None mukate wa urana niye gufungu. Eka ngwa. Toka basi huko. Mufrigo hakuna hata kinywaji. Vitu viko. Hakuna hata kitu. Hata kila kitu haya. Soda kumbe soda. Hapana, sitaki soda mimi. Maziwa nayo? Unataka maziwa? Yasoni. Parfait hivi. Si VIP brother. Yasoni vipi sasa? Wewe kufuza kwangu nishakuona wewe. Ase wewe ushakuwa stare sana. Franga zishakuwa za mingi sana. Tuongee tuone chumbani. Wazee, Isaac TV gani hivyo? Tuone chumbani kwanza. Akimu, shikinura. Chumbani kwanza. Yasoni nakubali mzee. Nakubali. Sasa mzee haona mtu wa kutandikia kitanda lakini haona mambo ni sawa kiamu. Yasoni unwa mazi. Ona. Ukona na toileta siege kiamu nakubali mzee. Chunga kwanza ni nawe mzee nakunawa napo. Hivyo sikia. Yasoni. Sikia kwa sikia Yasoni. Yasoni. Kwa watu ongee Yasoni. Sipendi hivyo kweli. Kwa watu ongee. Hasta hiyo telephone. Ikara kwa watu ongee mzee. Mpaka wewe unaona ukuja kunivuruga sana. Yasoni vipi sasa? Fresh brother. Uko fresh? Sio fresh lakini. Hapana ni vitu tu ya kawaida tu, ni kawaida mzee wangu. Sipendi hivyo. Kama mara kwanza unapigwa mvumbu. Mimi sipendi hivyo brother. Uko fresh?
Lakini mtu unafanya hivyo. Ni vitu ya kawaida. Tena sikia, mimi nakushimianga sana. Mimi kama nikuja kuishi hapa, sikutaka watu wajue kama mimi naishi huko. Asi ni kawaida dega. Sikia nikwambie Yasoni. Na vie privé y'umustari baho. Uri umustari tumanze kumenya nk'umustari. Na vie privé ishobora kubaho. Nasiki? Kandi nari nakubwiye yuko nzoza gutembera one day. Bakora na kamera ariko. None umurimyi atemberana isuka, umujournaliste atemberana kamera na nuze na mikro, umukomedi atemberana iki, atemberana ibibi nuze. Kwanza nipatie ko na mimi ku. Sawa takura wewe pe. Unanja Isaac ilifo upige misosi ya watu hapa. Akiamu mwa Isaac tunanja. Bosikia wasubiriza. Uko je ahantu. Sipendi watu wajue kama ninaishi hapa. Sawa, sipendi watu wajue kwa sababu chanishana mwa wa journalist. Na wewe ni matatizo. Ndio tuongele ndani. Ndani, hapana, acha tu tusimame hapa. Ndani ni sawa. Acha tusimame hapa, kuna shida. Ndani ni sawa. Mimi sipendi kama unataka hapa mimi naingia ndani. Utanifuata. Kwanza unaondoshana. Twende. Jamaa na kutembea natembea kibosi. Bosi vitu gani eh? Nakula tembea kibosi nasikia hata aoga mzee. Basi karibu hapo Ivan. Yaani wewe sana kwa. Yaani vitu wewe kufumbua tu. Wewe mnajua. Na hivi. Sasa mzee. Kara kwa tuongee. Wait, jamani vitu bio. Kuna pasua vitu. Sasa Yasoni kwa tuongee. Ngo kwa tuyage Yasoni. Ndagufitia amakuru menshi abafana baba nyenda kubaze kwene. Ivan we have Ivan. Ibyanje ndibingene brother. Vipi sasa? Problem fresh. Uko fresh. Niko fresh kabisa. Yasoni, huba ni munzi wawe cyangwa ni kwa sister wawe? Ivan. Kubera ni brother. Je, iyi nzu ku musore mbona umenga irateye ubwo. Naona nyumba nzuri sana, naheshimu nyumba nzuri sana mzee. Asante sana mzee. Asante kabisa. Sasa hapa ni kwako mzee. Hapa? Ni kwangu. Yasoni turakeneye kumenya kugira ngo nidutebye ikiganiro cyane. Yego. Ikibazo cya mbere. Tumenyereye wari usanzwe ubana na gasore. Wari usanzwe ubana na gasore kandi mu banyigiye kitari gito. Ariko twagiye kwikangura mutakibana waramaze gufata umundi buzima. Ino myaka niga kubera iki kuba hari ikibazo mu mutanye na gasore nibaza twe na gasore turacari kumwe turacari kumwe kandi ati imyaka yose nzogoma na gasore cyangwa gasore yagomera na Yasoni oya je n'umuhungu tomorrow azoba na famille papa responsable de famille yego ibintu byuko sasa sinovuga ati tugomane nawe tous les jours ni kitu ambacho unasema kama kiko ya gusanyene inje ucuti uje nyene ya turabyumva kimwe hata leo alikuwa hapo no muserenga okay like generally nzi yuko hoba hari ikintu c'ikibazo cyo bacarabaye umwumvikano muke mu kazi kanyu mwakora bigaca bituma wewe na gasore mu basepare oya nta nakimwe ni wewe tu washimye ati mve hari je nabishimye skumbo skumva ngo nabishimye tuvuge ni ibintu nyene bitegerezwa kuba ya ni ibintu bitegerezwa kuba kandi sikuvuga ati ngo tuko tunaye vizuri ni kitu ya kawaida ni gihe kirekire giheze tutabona komedi ya gasore na Yasoni ni kubera iki ivyo n'abantu benshi cyane kandi icyo kibazo kurambaza benshi cyane n'abafanzi gusa basanzwe baba bakimbaza none we na gasore byagenze gute kuko tutakibona kandi komedi zanyu ni kubera iki je kesho narabishura ati urabona jewe je ndi comedian sibyo nkaba umuntu nkora ibintu byinshi cyane si comedy gusa je ndi umusuderi sibyo ukora n'akazi k'ubusuderi yego ndakora it's true kabisa niko kazi kanje wanashima nimubona ibintu byose ngaha sikuvuga ati ngo ni comedy ni suderi yako mfise atelier ya suderi ndo mujera wa suderi wa atelier ni wanje sasa nibyo bimbashe bavuga bimbasheho bikubesheje voilà mkongomani no twari yako umvise so by the way sikuvuga ati je channel yanje irakora every day irakora kandi abansinga cyane gusa urabona mu Burundi dufite abajene benshi cyane bafise amatala so gasanga dufise ababosi benshi dufise abamanager benshi ubwo ni byoroshe
kubafata bagiye comedy bakiri bato kubazamura sibyo aba manager benshi ntibabikora ngo ubwanje jewe nka Yasoni sibyo nicaye hasi niyumvira ati icano yanje ntiyoguma iri hasi reka ndondera abapeti zo guforoma mbe ubura baduza bukebo voilà sasa bituma ubucano yanje je ngira fun games n'abapeti banje bagira ibintu byo comedy naje nka prank ibintu byuko so nivo tu tukiri ngaho nyene Yasoni tutaravuga byo kwimuka tutarakomanta ku byinonzo uko twayigenzuye twabonye hariho tudefo twabonye ni kwanza bantu nzimane Yasoni bantu nzimane niho novuga neza bakuzimana nzimana mhungu none ushaka nakuzimana iki msaza ndakuzimana kifara kuberi kishaka kunwa amazi tu nafanya ukeneye oya vraiment au leo kwa mfrigo leo kwa hiyo ndani ukivyo shaka unapeka bia basi sasa mfrigo niliona maziwa nikaona soda nikaona nini sasa ushaka maji nshaka maji tu mzee nzimana amatu yage neza bakunzi ba Isaac TV we are on time ni Yasoni official twagiye kumutemberera twamuvumbuye nubwo bitoroshe mwabonye nzimana mzee nzimana kugira ndakuzimana ngira ikibazo bro yes tugendere bukebuke turakeneye kumenya impamvu aheze igihe kirekire Yasoni ubwiwe tutabona comedy yiwe cya tutamubona muri movement zakazi Yasoni yahuye n'ibiki yoba yarabihebye cyangwa ni kubera ko hariko haravugwa neza ko Yasoni hari ahantu yoba yarapapu inoti zitani nkenye ibyo bikaba bituma akiri pose d'abord Yasoni aracari muri game gusa Yasoni ikintu yakoze cyangwa ikintu ashaka gushikako kwanza ashaka ategure akazoza kiwe sasa nimetafuta kweli nashukuru Mungu nashukuru Mungu japokuwa sijapata lakini nashukuru jitahidi kuongea Kirundi gusa kandi comedy ni ikintu kiri mu mutima wanje mu maraso kabisa kandi ikintu nkunda cyane kandi ni ikintu sinogihemukira napenda comedy sana ndikunda cyane comedy kandi ndibaza nikweko ndimo dusma ariko Yasoni nubwo uri kuraca hirya no hino turakeneye kumenya impamvu yo birikira gutuma like udakora ibikorwa byinshi bonekane nkuko twadusanzwe kumenyereza Ivan umviriza je ndi umustar je ndi umustar kabisa kandi ndazwi cyane mu Burundi okay gusa ikintu cambabaje numunsi umwe abana abapeti bambonye gusa Yasoni umupeti utamucoreye aravuga ati ngo uramyimye uribona nona sasa ni byiza uwo musitari ngo ufise akanoti urabona ko uwo musitari akanoti ufise benshi barakugaya abantu benshi no gufata nabi cyane cyo gutuma rena buzati imari zo mfashe vraiment je eba gerageze ndondera gafaranga kanje gatoya ngo kabiki wanje kandi eba mvuge abantu bavuga ati Yasoni umustar n'umukomedi mugabo afise akaryo gusa basi gatoya ibintu byuko nibyo je nifuza cyane Yasoko sanga abasare benshi mu Burundi nabanyine bibaza ubustar ni kumenyekana ubustar ni kwambara neza oya ubustar ni kurondera amafaranga udara kanoti sivyo ukipata kahela kasa sautulie cyo bituma je vraiment bavuza ati sineba comedy kuko comedy vraiment ndayikunda sana kandi yaramfashe ibintu byinshi cyane comedy niyo yagize Ivyo no musoro gwamburaga kuri Isaac TV asa cyo comedy vraiment je sino yibagira kandi sino ni ikintu nkunda buzima bwanje kunda mu buzima bwawe kandi ikintu no basaba abafanzi banje bankurikiye kuri Yasoni official bagiye bapiti ndiko ndazamura mu batere mukakotera intege voilà mu baposti mu basupporting sibyo kuko eba uno munsi abakomedi ni benshi sibyo nka Yasoni je Yasoni ndibaza comedy natangwe kera cyane David mu Burundi kandi mu Burundi abantu bagize comedy menyekana ni Yasoni Yasoni ndo alifanya watu wanajua Yasoni gasore kigingi eko kwa nabura mutima na wapitisha ni benshi sasa basanga
ure na icyo kuganje icyo tuma na nifuje ku create ibyama fun games uko ndakora mu prank ya tuvuge ibintu bishasha kandi muri makire tuvuga yuko icyo bacatumye YASONI official atakara gatonya cyangwa abura gatonya cyangwa abari kawushije gatonya ibikorwa bimwe bimwe ico donc ico byavuye ko nyamukuru yuko ari kubera abana bamucoresheje mu ibarabara akabura ukuntu bacorera kandi bitwa kari umustar bâtiment il faut yuko mbanza kurondera inoti abanza kwinstara ariko YASONI tugiye buke urumwe mu bastar donc n'abastar bake cyane ushobora kwinjira mu nzu zabo ugasanga hipa bereke vrai ugasanga bipanze nkuko iki ekra kizinje cyane urabona utuntu dupanze neza nasikiye ubuzima tu waramaze kuyifata ni hamwe gusa umuntu atigera ashima niturashika tu gusa mboje ndashima Imana ndashima Imana kabisa mbodo mujene ya kandi ningali niko nawaza YASONI mu minsi iheze twarigeze kubona adupresenta umusheri biri muri bimwe mu bibazo adakunda kwishura cyane ariko byabaye ngombwa yuko tupfa kubikubaza twarabonye utudana umusheri muremure cyane ariko utubwiye ko mariage son tuzoyora umuceri ntituramenya iyo bigeze byo bikiri mu nteguro cyangwa ngo warabihebye bose mabiheba aho gusadindiriye aheze ishuri duzocha dukora umuti kama kawaida nakuona mzee Aisa TV nakwambia ni hatari sana icyaro ndayikunda cyane c'est vrai sasa YASONI ariko je natangaye cyane kuko iki wahisemo kuza kuba muri etage ya gatatu mzee kubera abantu bo icyo bugufi sitari kwiyereka mu bantu oya sindabikeneye nawe kama ungeniambia kama unakuja kufanya interview singekubali c'est vrai it's true abushima Imana kuko uri feature umuvumburo bubaho singekubalia YASONI sasa ani bikugora uguma uri ama escalier buje mvanga kangahe mvanga kesh ugiye ku kazi ntiwatumye ko si none ngake cyane gake urafise ubigo kurikira ego ya embo je tuvuga sipuko ndabikoramwo oya ndabikoramwo komite kusogeshika hajya nk'umuntu nyene hivyo tunangalia kazi sinaendeka YASONI turiko turabona abakomedie nkuko babivuze hari abakomedie benshi bari koravuka ubu hariho n'abatangiye gukora ibiteramo bikomeye bigeze nkawe nka grand frère wabo bakomedie bari koravyuka twitege igiteramo cyawe ryari twitege concert yawe ryari mu kwezi kwa kangahe kugira ngo abakunzi bakurikirana YASONI official bamenye ibyarimwo so YASONI ibyo bintu ariko arabyumviramwo kubikora urabona ibyo wacu nka je na manje nta muntu ntwara tuvuga umuntu sponsor so gasanga byongora cyane tabanda ifise kandi ndakundwa cyane abafanzi benshi attention mimi na abafanzi benshi sana sasa kandi poko taba boss era boss ni bagenzi banje bata bwo nibiyumvira ngo bagire abanipeki tucayivo aba wazi ngo gusa ndabyifuza ariko nta buryo ngo ndabyifuza cyane nk'ubu ndacyatahata ndabe kunonga basika kamera sibyo mpati nyene ka laptop kuko sometimes birangora gukora usanga kenshi ibintu byo gukota amakamera umuproducer cameraman bo bisaba agafaranga kenshi cyo gutuma by'amashow ndiko ndabyumvira ariko uburyo rero uburyo nikibazo nkaje uteguye show deja no kubera umu MC iyo ni sponsor ntanze MC arabonetse MC amaze kuboneka nta kintu kiba gisigaye twitegeye yuko SUBCRIBE ibintu bizogenda neza kamera YASONI uchatakata mzee nashukuru kambia franga ni nzuri sana mzee natafuta sana bro natafuta sana YASONI turakeneye kumenya neza ariko mbabareje ndakunda like urusaku okay twagusanganye wicanye nakana akajya kana nakahe ntaki wawe cyangwa bimeze gute urajya kana n'umubanyi yeah it's true gusa karankunda cyane are you sure n'umubanyi karagukunda sana none office akabanyi kaka
ukundwa n'uswana tutudemo none nagahungu gasa n'abakobwa ukunda nagabura mambo poa kari sharp kweli none Yason none nkungako mbona like ubana nande ngaha muri no nzu mbona inzu menga ni nini ntiwoyibamo wenye gute nubana nande ngaha none c'est des chambres ishambre imwe ni ryamako urabona ijya winjiyemo ni ishambre y'impuzu ibirato byuko ishambre personnel ngaha biwawe wisangiye kutatubwiye tuje kora bari ndi asishago rusako urabana shema nashenda kugara none iyo bishitse ugashaka kumesa umuntu agutekera ibyo kurya agira gute wikora ko kamutumira onsa abashitsi bigenda gute mbo araba type kenshi mbo barabizi mu gatondo saa sita no mwijoro kenshi kuko je mubantekera ingaha nyene ari umutipe n'umutipe nyene zinkoresha ngo ntararanga ya mugatondo azagira suku akamisura ibintu byuko akasuma yuko ibintu byuko ntuba barateka mbwa namutumye namutumye mucasenga namutumye Yason iyo uri kuraba muri buno buzima ukira umujene hariho benshi mugano camwe n'abagusumba bataragira intambwe nk'iyi y'ubuzima kuri wewe wiyakira gute uvyumva gute kuri jewe abo ni baje batipu usanga bareza amaboko cyane ntibagikora gusa mbo ubuzima buraza ndabizi ko ubuzima buraza suvuga ati umuntu arabishaka gusa ndibaza imana zizobezagira nabonye ya gusa ico no abajene barekurira amaboko bakora akazi bakunda akazi kuko iyi life turimwo hehe ko mufanye kazi bro probleme sana Yasoni ikibazo cya nyuma gica gihera heza ikiganiro cyacu nyene gihere umuvumburo ucuhere mbe bijya nibika abazungu baratubesha nuko baratubesha sana rijya rero bon ikiganiro kigomba giherezwe n'ikibazo kiye Yasoni tumumenyere ari ikiganiro wigeze gukora uri kuroza kamoto uvuga yuko ubuzima bwo kugena ni moto bwakurambiye Imana ishimwe ubu ngo wararonse imodoka twayitiye kuhajya kandi warigeze no kunchaka ahantu nakubwiye uriyo urangubita showbiz Yasohoye ko ntacha bitu byako mze akiri kwa hiyo nataka tu vitu vyangu yote nje bra silisa suko star sasa niumva gutu visi muduga ngoje ndira muduga mfise gabana natushaona mzee vitu gani wewe yani tawele kuja kuniingia maisha yangu aive mbona kwa hivyo ni kawaida tu wimva gutu visi muduga Yasohoye nibisanzwe tu ni bisanzwe icyo kawaida yani icyo kawaida abahora bakuvubira kamazi mwibarabara uri ku kamoto uboni fresh ni kawaida mimi nashukuru Mungu ijya modoka yawe ni marki ya bro nitafuta sana kawaida nimeita Luda ni marki ya mpya nikiza unta déplacer hasi tukirudia mu kazi sina gitoro muze gitoro utakuwa na garu ukose gitoro sinoza ginogeze cyo kiko Yason Jenny waza yuko urumwe mu bakomezi bariko barabikora neza bariko baritwara neza ugerageje kuraba ubuzima ubayemo integuro zawe ni nziza cyane ariko atuko turarangiza ikiganiro cyacu turakeneye ijambo cankwe akajambo ushobora kubwira abakunzi ba Yasoni official abakunzi ba Isaac TV mbega bigende gute bo ikintu nabwira abafanzi ba Isaac TV ndabakunda cyane ndabakunda trop cyano nkunda Isaac TV ni yambere cyane mu Burundi kuko ni cyano nyene bose ubwo ati ndayikunda cyane gusa ni cyano twavanye nayo kure Isaac TV ingali down hivi kidogo na napanda gusa ikintu no basaba surtout abafanzi wa Yasoni official kandi ndibaza abafanzi benshi wa Isaac TV benshi bari muri Yasoni official sasa muni support tena nipate mu views muni support ndugu zangu bila jombeaga jana masaba ukunyene ndio bagira neza hapa yo vraiment ni kutambacho ndabakunda cyane kwe tugire subscribe tukendane tuzane imbere sivyo so maisha ndio gisi yalivyo sona huyu hapa even anatoka kinama mpaka nyakali ni hatari kubera interview unaona kumbe sasa
tusapotiane ya ni hayo tu nyayo tu merci sana Yason reka turangize ikiganiro cyacu ariko kame no muvumbura hari cyo wonguye ku bakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Yason kuko hari benshi babifuza kumenya Yason ari mu biki abahehe bimeze gute like ndazi yuko nawo bikunze ko bikose aho mba ndibaza sio lazima nitwo kwemera ko mustare wacu aja kubandi tumenyereye ni nyakabiga merci sana yes tugushimira cyane Yason urakoze cyane bakunzi ba Isaac TV ni MC Ivan mutima wa Burundi kuri micro za Isaac TV numuvumburo wagenze neza cyane ntibadukubise ntibagize gute kubera ko twatembera yes turabakunda cyane genda rero kuri Yason official umushigikire urumva yuko afite no gwaruka ariko arashigikira ariko urakora neza yego kandi murakoze cyane uranyibukije mfite iyindi serie ndi kunategura nziza cyane nziza vraiment ndibaza muzoyikunda yani yayo tu okay murumva yuko dufite bishasha byinshi afite saison nziza cyane son turatangwa kuyibona ja kuri Yason official tumushigikire usinde kuri Sabonnez utarafite kuri Sabonnez o Partage ibikorwa byiwe o Partage biganira akora for sure ari biganira ariko arakora kugira ngo tubandanye tuzamurana twese muri carrière zitandukanye turimo yes bakunzi ba Isaac TV we are on time turabakunda cyane tuzojabuka inzuzi ibiyaga imisozi tumwe tubazana ibintu byiza ciao ciao yeyena yeah Isaac TV. Oh.